Bekunene, ligama lami ngumrema Lubambo, ngingumfundisi weSiswati eNyuvesi yaseNingizimu Afrika, ngaphansi kwelitiko letilwimi temidzabu. Ngingumholi weluphiko leSiswati kulo lelitiko. Angithathe lelithuba ngibingelele kuwo onke emalunga eSiswati lahlanganyele nathi kule nkundla. Ngibingelele nakuwo bonke labalalele etinkundleni tekuchumana letehlukene. Ngibingelele kumalunga ePuku lekungiwo lasivulele lenkundla kwekuthi sigiye sicobelelane ngesihloko lesithi imibhalo yebantfwana ekutfutfukiseni Siswati. Lapho sitawube sibukana khona sibuka inzima ledlalwa temibhalo yebantfwana ekutfutfukiseni nasekulondvoloteni lulwimi lweSiswati. Nginebalingani bami lebatawudzingidza lesihloko ngaphasi kwetihlokwane letehlukene. Ngitawubanika lithuba lekuthi batetfule bonke singakangeni endzabeni yetfu yanamuhla. Lo nalo utatetfula ngemishwana lemincane noma lemibili bese siyachubeka njalo. Kutawuthi emva kokutetfula sitabe sesingena esihlokweni setfu. Angitawubita tibongo bona batatetfula ngalokugcwele. Angicale Prof Madonsela. Atetfule. Ngiyabonga Dr. Lubambo. Igama lami nguStanley Madonsela, ngumtimanzelo lokhulumako. Nginibingelele nonke. Mina ke ngingumfundisi nami lapha ke eNyuvesi yaseNingizimu Afrika. Kanti ke futhi ngiphindze ngibe lisekela lemphathi welitiko letilwimi temidzabu khona lapha ke e-University of South Africa. Kanti ke ngibonga kakhulu lelithuba lekuthi ke sikwadi ukuthi sicobelelane ngelwati lolutawuthuthukisa lolwimi lwetfu kuya embili kuze ke situkulwane lesilandzelako naso sikwadi ukuthi ke lolwimi lolufanele kube lulwimi loluphathwa ngendlela lefanele njengaleligugu. Ngiyabonga. Siyabonga, ngiyacabanga ukuthi kutawulandzela make Manesi Gekana atetfule ngalokugcwele bese kulandzela make Mkhomazi Fatima kuphindze sekugcina babe Mongwe. Ngiyabonga Dr. Lubambo, ngiyabonga nanonke bekunene ngiyanibingelela. Ligama lami nguManesi Gekana. Ngiliswati ngekutalwa, ngasifunza esikolweni, ngasifunza enyuvesi, ngaphindze ngasifundzela ukuthi ngisebenze ngaso. Ngiyakusebenta ngingumhumushi nemhleli wemisebenti yeParliament, iParliament yaseNingizimu Afrika. Ngiphindze futhi ngente ne-terminology ngoba siyati itilwimi tetfu tisesemuva so singakwakha emagama njalo so ngikhona ke nalapho ekwakheni emagama. Ngiyabonga kakhulu kuba kulolu hlelo namuhla lapho sitabe silungisa indzaba tebantfwana sibonisana ukuthi lungathuthukiswa njani ululwimi lwebantfwana ngale mibhalo yabo nokuthi ifanele ibhaleke kanjani ukuze ukuthi iphumelele lenhloso yokuthi bathuthukise ululwimi lweSiswati bathi nemasiko abo. Ngiyabonga. Siyabonga. Samukela nababehlongwane lokhona phakathi kwethu. Siyakwemukela babe. Siyakholwa ukuthi utawuba ingcenye yethu njengoba sowukhona. Sitawucela babe ukuthi usale utetfula ngalokugcwele.
Libito lami ke ngu-Perfect Hlongwane. Ngingumbhali. Ikakhulu ngathi ke ngibhala ngesingisi. Ngibhale inovel lokuthiwa iJozi. Kune-novel letako ke nyalo ngaJuly. I-title yayo it's Sanity Prevail. Kodwa ke lesi-Siswati sengichaze nje. Batali bami basuka la Sikhwahlande bahamba baya leSwati. Ngalesikhathi ke selidushe ke nelibandlululo. Bathi ke cha abayosikhulisa ngale sitokhona nethi sifunze phela kahle. Ngase ke sengisimunya lapho ke leSiswati sengivele ngiyasithanza kunginamuhla nje ngisikhuluma kahle futhi ngisibhala kahle. Futhi ngisetawubhala nangaso. Ngafishane nje cha ngimloyo. Ngiyabonga. Siyabonga. Kungalandzela make Fatima. Hello. Hello. Ungatisho make Mkomazi sesilinze wena kuthi utisho. Ngiyanibingelela mphathi wethu lapho esihlalweni la uhleli khona. Situlo lesimatima pheze futhi kube situlo lesilula kakhulu especially lapho sisuka khona ngaleSiswati. Ngimake Mkhomazi lokhulumako lengithanda ukuthi ngingambita ngagogo ngobe uqalele ekuqaleni sisaqala Siswati singathi lutho ngaso Siswati satha emagama esiZulu siwa translator lokhu bekuletha iminingi isho ukuthi lengahambisani kahle nebantwana bethu beSiswati. Ngawo ke namhla ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba leli lekuthi emaphutha labe siwenda ngaleso sikhathi leso namhla siyawalungisa siwalungisela abantwana bethu labasakhula ngobe mhlawumbe ngithi futhi lesaleli phutha ukuthi sibe nebantwana labangavisisi kahle ngiyadlala. Kepha ke lamhla ngijatshisa ukuthi nje bangimake Mkhomazi njena Siswati ngisicale eThembeka ku high school. Ngaqhubeka naso ngaba iES, ngaqhubeka naso ngaba iChief Marker, ngaqhubeka naso ngaba iChief Examiner, National Internal Moderator. Lokunyeni ngeke ngisachaza lokusho kona ukuthi lolu thando lwesiSwati vele ngisuke nalokudzala. Lamhla nje ngiyajala ukuthi sesibuka emabangeni laphasi ukuthi singasita njani ngoba uma bafika euniversity bafika ehigh school sekubonakala ngathi abazange bafundziswe bathole isisekelo lesikahle. Ngiyabonga ngaloko. Ngiphize futhi lengagcina ngako ngingenile ku-NLB lapho nakhona ngijabule khona ukuthi Temibhalo itawuchubeka ngendlela lekahle kungabi ngile mibhalo lengahambisani nebantwana kube imibhalo lekahle. Ngayishiya lapho sihlalo sami ngoba kunyeni lesingakhuluma ngalesiswati. Ngiyabonga. Siyabonga make Mkhomazi. Samukele babe Hlongwane, babe Timothy Mongwe. Lesikholwa ukuthi sokhona phakathi kwethu. Sidamniketa lithuba atethule. Ngatethula babe Mongwe. Ngiyacabanga ukuthi unenkinga yekuxhumana nathi kepha ubukeka akhona phakathi kwethu. Asisendluleleni embili utatethula ngalesikhathi aniketa inkulumo yakhe. Asedluleleni phambili njengemholi walencola. Sitawuqala ke indzaba yethu lecondzane nalesihloko sethu. Kubalingani bami lapha sesivile ukuthi kunebabhali
sivile ukuthi kunabo solwati, bosotilwimi, tishoshovu telwimi, bahumushi, ngabala ngitsini. Kusho kona ukuthi sikhona Siswati sinabo bantfu lekumele babeke sisekelo kulesihloko sanamuhla. Ngidawutsandza ke ukuthi sicale nga Professor Madonsela athi ukuthi kusihlephulela nje kancane ngalesihlokwana lasikhethile. Siyakholwa ukuthi sitawubeka sisekelo kubo bonke laba labalandzelako. Professor Madonsela. Ngiyabonga Sihlalo. Ngibonga kakhulu lelithuba ngobe akavami lokuthi sithole lithuba lenjengaleli la sitawukhuluma khona kabanti kumbe ukuthuthukiswa kwetilwimi tethu ikakhulukazi iSiswati. Lento ukhuluma ngako mne kakhulu nje lamhla kutawuba indzaba yokubuka Siswati kusukela le etulu kumthetho sisekelo kanye nehlelweni kwelulwimi. Lokho ngikushiso yini ngikushiso ngobe kutelicwaningo kukhona sihlokwana lebakhuluma ngaso lesibuka buhlakani lobulethwa etilimini temdzaba. Lokutakwenda kusike letilimi temdzaba ke tisetshenziswe kwenta licwaningo. Lo licwaningo lotawuphuma lapho kulicwaningo lotawenda ukuthi ke bantfu labalukhulumako lolwimi bakwati ukulisebenzisa kuto tonke indzawo labafuna ukulisebenzisa kuto. Kusenjalo ke nje kusho ukuthi ke kutawufuneka ke la ukuthi ke kubukwe ukuthi ke Siswati sime njani ke la kulolu hlelo lo. Lengakusho ke la ngilokuthi ke kude sithuthuke njengesive sithuthuke njengemmango kufuneka la sicale ekuthaneni ke kufunza kwethu Siswati ingabe kwenganyelwe yini letulu tikhona yini ukhona yini umthetho sisekelo ikhona yini imculo lebuyene indzaba telwimi leshaywako kuze kuyofika ke ku curriculum kwehleleke kubothishela. Lokhu ke kwenta ukuthi ke sibe nako ke ukuthi ke sinayo inkundla lesebentela etukwayo kude sikwati ukuthi ke sikufezeke tinjongo tekutfutfuka kwesiswati kepha kungabi ukutfutfuka kwesiswati kuphela kube kutfutfuka nje kweluntu jikelele. Kusenjalo ke ngithi nasengibuka ke lana ngithi ke umthetho sisekelo lokhu ngiyo lento ukhuluma ngawo mina uyavuma ukuthi ke tonke tilwimi tisemthethweni letilishumi nakunye tisemthethweni la eNingizimu Afrika. Tivuma kunjalo bese ke setinika ke ematiko lakhona indlela yokuthi ke akwati lamatiko ukuthi enabe kulokuthuthukisa kwelwimi. Bese ngiyehla ke lana ngikhuluma ke ngemiculo lebukene netindzaba telulwimi. Kungaba ke ngilaba lebawabita ngema white paper ngema green paper njalo njalo. Kepha ke ngiwo ke lawo lasuke asahlahla indlela asusela la kumthetho sisekelo kwehlele ekuthaneni ke ngiphi kumbe ngimiphi imigomo lokufuna ilandzelwe nakuthuthukiswa lulwimi. Lokutakwenda ukuthi ke ekugcineni labo labakhuluma lelwimi kubo ngibo labazuzako la. Kusenjalo ke kunaleyo mculo leyo bese ke kwehlelwa ke elitikweni letemfundvo lokungiyo lengitawubuka kuyo ke la ukuthi litiko letemfundvo linemculo lo ngiyo loshoyo ukuthi ke i-curriculum kufuneke ihleleke kanjani. Lokuhleleka kwale curriculum ke
engitawukhuluma ngako kakhulu ngiko lokutawukwenda ukuthi ke nayihlelwa kubukwe ukuthi ke elulwimini ngalunye ngiphi itinvo lokufune kugcilwe kuto letawukwenda ukuthi ke i-curriculum kumbe umfundzi lophumako kuleyo curriculum leyo umfundzi losokwatiko wati tonke tintfo lokufanele atati ngalolo lwimi lelo lolo ke ngingetulu kwalokho njengoba ke nje kakhulukazi la sibuka temibhalo yebantfwana ekuthuthukiseni ulwimi lwesiswati akusiyo nje intfo letawucala eklasini akusiyo intfo letawucala kumuntu ngamunye yena acabangele ukuthi ke kufune ngente lo kepha ke kulandzela yonke lemitsetfo yonke lemiculo lesengikhulume ngayo la lokungiyo lesendlalela sekuthi ke nase kuqalwa kufundziswa ke tilwimi etikolweni kakhulukazi ke tindzaba tebantfwana kube kungukuthi ke lokhu kulandzela yonke lemigudu lesengikhulume ngako kusukela le kumtsetfosisekelo ngoba phela ngiwo lomkhulu ngololawula ke kusebenta kwethu nase sibuka ke lana ke sesibuka ke lana ukuthi ke le curriculum le ihlelwa ngasiphi isizathu yini intfo lokufune itfolakale ekugcineni kepha ke la nase ngiyibuka ngiyiletha ke la elwimi lwesiswati ngilokuthi ke le curriculum le ihlelo lengalendlela ukuthi ke umfundzi wesiswati kufuna athi nakacetha kufunda siswati kube ngumfundzi lotawukwati ukuthi amele siswati kuto tonke tinhlaka langacelwa ukuthi asimele kuto noma ngingadi ke sihlalo ukuthi ke isikhathi sami singanani kepha ngithemba ukuthi utangitshela nangabe sengenze isikhathi kusenjalo ke nje ngichubeke ke lana ke nawufika la kubothishela ngibo ke babantu lokufuneke bahambise lencola ke kuthuthukisa siswati kepha ke kuba nalemkhakha lehlukene ukhona ulwimi kwalo bekhona temibhalo bese kuba khona temibhalo yebantfwana le temibhalo yebantfwana ke la noma kungasinto lebeyendiwa ngaphambilini kepha into leseyigcanyiswe kamuva nje ngobe lokhu lengikhulume ngako mina ukuthi ke kusukela la ekuthaneni ke umtsetfosisekelo uyavuma konke lokhu sekulandzelako emva kwaloko ke kusuke kulandzela lokhu lokushiwo ngumtsetfosisekelo nase bahlela ke nabo bobothishela bahlela ngobe balandzela i-curriculum levunyiwe ngalokusemthethweni ukuthi kutawulandzelwa yona kuyo-ke le-curriculum le kufanele kube khona tinhlaka letilandzelwako lokutawuthi-ke ekugcineni kwakhona kube ngito letawukusho ukuthi-ke umntwana lesitawumkhipha thine njengale curriculum kumbe njengesikole umntwana lotawube athi tintfo letinje kepha-ke lokukhulu kufuna kube ngumntwana-ke losatiko siswati lowatiko ukukhuluma siswati lotakwati ukuthi-ke nemasiko esiswati ahamba njani utakwenda njani-ke loko umntwana nangabe kude imibhalo layifundzayo kude imibhalo lebhaliwe yebantfwana leyitawenda ukuthi bantfwana bathi nabacala kufundza bathutfuka kepha babese bati ukuthi-ke lulwimi lwabo lusukaphi lulwimi lwabo luyaphi kanti ngitiphi tintfo futhi-ke letisita la elulwimini lwabo ngaloko ngisho ukuthi-ke mphathi welihlelo-ke ngiko tintfo lekufanele-ke sitikhulume kakhulu sibe nato tindzawo letifana naleti la sitawukwati ukuthi-ke sikhulume kabanti ngekuthi-ke ngitiphi tindlela tsine-ke lokungenteka sisetikhungweni temfundvo lephakeme lesingafaka ngalo sandla kwekuthi-ke akutfutfuke temibhalo yebantfwana ngobe kunale nkolelo yekuthi uma wakha indlu kufune uqinisekise kokuthi-ke leyo ndlu yakhelwe etikwesisekelo lesicinile kusho ukuthi nangabe side lesisekelo lesicinile
Sitawubate ke bantwana labacinile nabo kanti kusho ukuthi ke sitawubate ngisho sive lesicinile la ngaselulwimi lwesiSwati. Sitawubate sive lesatiko ngemasiko aso. Sitawubate sive lesatiko ukuthi ke yini lokufanele futhi nayo sidlulisele embili. Ake ngime la kwanyalo sihlalo engcenye nangabe lithuba ngithatha lifola ke embili ngiphindze ngibuye futhi kulesitoko ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Solwati. Siyabonga kakhulu. Siyakholwa ukuthi lokushilo ngiko lekutawenda ukuthi sisekelo sesiswati sibe ngilesicinile. Futhi ke sisekelo sesiswati kube ngileso lesinencubekela embili. Siyabonga sitawuqhubeka nangabe ikhona imibuto ngiyakholwa ukuthi itawubhalwa lapha sitabe sesiyayibona emva kwemhlangano. Kulesikhathi angicele make Manesi Gekani athi kusicobelela kuloko lanako ngaphasi kwalesihloko lanaso futhi. Make Gekana. Angibonge sihlalo, ngiyabonga dokotela. Nine bekunene sihloko sami sithi ngelwaka George sithi indigenous writing versus translating and publishing terrain in South Africa. Lokusho ukuthi imibhalo yesintu lebhalwa ngemaSwati icathaniswa nemibhalo lehunyushiwe. Siyathi ke bekunene ukuthi temibhalo yebantfwana tibalulekile kakhulu ekuthuthukiseni ulimi lwebantfwana, ekuthuthukiseni bantfwana babe maSwati batigcabe ngeSwati sabo nemasiko abo. Kodwa ke kusenenkinga lenkulu eSiswatini kwamanje temibhalo yebantfwana tibukene nensayeya lenkulu. Ngitawubuka ke kakhulu ukuthi yini letinsayeya imibhalo yebantfwana lebukene nato kwanyalo. Nokuthi ke sithole tisombululo ekuxoxisaneni kwethu nine bekunene sithole tisombululo tekulungisa lenkinga lekhona la temibhalo yebantfwana. Kude ukuthi njengoba asho Professor ukuthi Solwati Madonsela ukuthi kufanele uma wakha indlu kumele ube uyakhele esisekelweni lesicinile. Nangesiswati futhi kuyasho ukuthi lugotshwa lisemani. Manje labantwana nabangakatholi temibhalo lefanele lebathuthukisa ngendlela lefanele luyafa lwimi. Baphelelwa lithando lwesiswati. Bese bathatha emasiko alabanye bantu ngoba lokwabo akubasiti akubajabulisi. Ngakho ke kufanele vele sibafundise lokungiko kusukela le phasi bathi bakhula babe bathi Siswati lesingiso batigcabe ngaso. Ake sibukeke letinsayeya letikhona kutemibhalo yesiswati lebhalwe emaswati nale mibhalo lehunyushiwe. Imibhalo yesiswati lebhalwe ngemaswati indlala kakhulu le bantfwana ikakhulu. Babhali bethu beSiswati esikhathini esinyenti babhalela bantfwana labadzala babhalela insha nalaba basema-university. Bese le phasi kude le temibhalo. Sesithola temibhalo lehunyushiwe. Ngidawubuya kangikhulume ngayo ukuthi le lehunyushiwe inkinga yakhona yini. Manje nasibuka la babhali labanye babalekela kubhala tincwadzi noma imibhalo yebantfwana ngoba bathi itawuthengwa ngubani. Imakethe incane yetincwadzi tebantfwana. Bakhale nangokuthi kubhala imibhalo yebantfwana kuyabita ngoba yona ifuna ibe netithombe. Phela bona bafundza ngekubona baphindze bafundze amagama. Ngakho ke kufanele isincwadzi sabo tibe netithombe. Babhali ke babalekela letithombe ngoba fanele bathole umuntu lodvwebako naye ubabita imali yakhe
bathi kudurile-ke bese-ke bagijimela lokubhala leti talaba labadzala ngoba tona ngemagama nje kuphela akunatfombe akunani bakhanza kubashiphele ngaleyo ndlela. So sinenkinga-ke kakhulu eSwatini bothishela bayakwati lokho ukuthi kude le mibhalo yesintu lebhaleke kahle yebantfwana. Nasibuya-ke emibhalweni lehunyushiwe. Esikhathini lesiningi imibhalo lehunyushiwe kuye kuphume emathenda uthola ukuthi mhlawumbe litiko letemfundvo likhipha ithenda-ke lithole-ke leyo nkampani lehumushako ukuthi ihumushe le mibhalo yebantfwana. Lokhu nje esikole batibita sithi incwadzi tekufundza ngesilungu bathi ngemarida. Inkampani lena-ke ifune-ke bahumushe labahumushako bese bayayihumusha-ke le mbhalo. Bese-ke lapho bothishela nebantfwana sebahlangana netinsaye letinkulu-ke kule mbhalo lehunyushiwe. Njengoba sathi nini bekunini ukuthi tilwimi atifanani. Lolunye lwimi lunemagama langekho kulolunye lwimi. Inkinga iqale-ke lapho. Lenye inkinga yale mibhalo lehumushiwe silulumagama. Iye ingabendi bantfwana ukuthi babe nesilulumagama lesinothile. Ngani ngoba uma kuhunyushwa kunemithetho yekuhumusha. Kunemithetho lokuthiwa ungantshintsha igama. Na uhumusha nje igama ake ngibekise njengeligama lelithi kati. Cat ngesilungu. Naye lo mbhalo-ke uyahunyushwa ususwa esilungwini uyiswa eSwatini. Umthetho wokuhumusha uthi lapho kuna cat khona. Wena na uhumusha uthi kati noma likati. Hlala uthi likati kuze kuyophela indzaba. Ungantshintshi. Lokho-ke akusithuthukisi isilulumagama sebantfwana. Kanti kube le ncwadzi ibhalwe ngumbhali loliswati. Incwadzi vele yesintu. Umbhali loliswati bekatawuthi kulenye indzawo athi kati, afike kulenye indzawo athi mponjane, afike kulenye indzawo athi mangobe. Uyabona-ke mlaleli sesina-3 wemagama lasho cat ngeSiswati. Siyathuthuka-ke kanjalo silulumagama sebantfwana. Lokusho ukuthi vele-ke lena lehunyushiwe inenkinga ayithuthukisi kahle silulumagama sebantfwana. Siphindze futhi sibuke emagama letinye tilwimi. Nangu umbhalo ususwa mhlawumbe eSuthwini uyiswa eSwatini. Balingisi labalapha endzabeni yeSuthu banemagama eSuthu. Ake ngithi nje palisa. Bese-ke umthetho inkampani lehumushako kusho umnikati walokhiphela lo msebenzi wokuthi kuhunyushwe. Bathi ningawasusi emagama lakule ndzaba lehunyushwako lena yeSuthu ngesilungu bathi source text. Bathi ningawantshintshi emagama akuhlale kunjalo bopalisa bohawuhelo bosibanibani. Nase kufika la Swatini labantu bethu sebafundza-ke le phansi. La magama abanika inkinga abati hawuhelo usho kuthini abati palisa. Uyati-ke mlaleli ukuthi uma ufundza nje nawe indzaba kube neligama longalati isho kuthini. Kuyayihlukubeta ingqondo. Ngoba uthi usafundza uqhubeka le ngqondo isuke iselele emuva kuleli gama longalati. Kuba inkinga-ke kulabantwana bethu labancane. Sengathi labalingisi bangantshintshwa. Kepha-ke banikati bemsebentini nabathi ningawantshintshi emagama ebalingisi kuba inkinga-ke eSwatini. Iphindze lenye inkinga lenkulu kakhulu leba khona kule mibhalo lehunyushiwe yahunyushelwa abantwana labancane. Uthola ukuthi lapha kubahumushi kunebahumushi labangakakufundzeli ukuhumusha. Lekuthidiwe nje ukuba hayi wena manesi ngoba uliswati ukhuluma Swati buya usihumushele. Ma uliswati mosi uva singisi kusho ukuthi uyakwati ukuhumusha. Kanti cha bekunene akunjalo. Kuhumusha kumele ukufundzele ngoba kunetinto lotadenda kanti akufanele itentiwe. Manje kuthola laba uhumushi lengathi bathatha emashansi. Abayati imithetho yekuhumusha abakwati nekubuka lizinga lebantfwana. Kuthi na uhumusha umbhalo kumele lezingeni labancane. Ungabeki emagama lamakhulu ebantfwana labadzala nelusha. Ngoba abantfwana siyathi umfana umcala ngenembe kuye ngekuya adle liphalishi.
Manje ke labahumushi labathatha ama-chance nekwenene bayasibulala kakhulu. Ngoba baye babhale imbhalo na umthetho lomunye wasekuhumusheni uthi awuhumushi emagama, uhumusha inshokuthi yemusho yemagama. Kodwa-ke lala bathatha ama-chance sithola bangakwati lokhu bese bahumushela abantu bethu babadlise shevu. Ake nginikede nje nasi isibonelo. Ake sithi nangu umbhalo uhunyushwa ususwa esiNgisini uya eSwatini. Umusho uthi my mother bought a second car. My mother bought a second car. Umtholeke lo mhumushi lo thathe ama-chance athi make wami uthenge imoto yesandla sesibili. Balaleli yini lo? Umbuleli umbani? Imoto yesandla sesibili imoto le kanti umhumushi seshiwe lo watiko ukuthi awuhumushi emagama uhumusha inshokuthi. Yena utawuvele abhale kahle athi make wami uthenge imoto lelisekeni noma athi uthenge lisekeni lemoto. Lesinye sibonelo lengasiniketa lengihlangane nako la mibhalweni yebantfwana mangilungisa njengoba bengishilo ukuthi ngumhleli. Uthole umusho wesingisi uthi Granny cooked a hearty soup. Umhumushi lo thathe ama-chance athi gogo upheke lisobho lenhlitiyo. Bantu abayethu yini lisobho lenhlitiyo? Ayikhulumi lento leyo. Bantwana batathi nje lokho. Kanti sihumusho lesingisona sona sithi gogo upheke lisobho lelimnanzi. Uyabo. Lesinye sibonelo sami sekugcina la sithi I bought her mother a wooden spoon. Umhumushi lo thathe ama-chance uvele athi ngithengele make wakhe sipunu seligodo. Yini isipunu seligodo? Ayikhulumi lento leyo. Sihumusho lesingisona sona sithi ngithengele make wakhe ingwembe. Bantwana ke lapho bayafunza lokhu kubitwa ngokuthi ingwembe. Luyathuthuka lumi lomntwana, luyathuthuka silulu magama semntwana. Kunokuthi ungathi isipunu seligodo ngilesinjani leso. Lenye inkinga leba khona kule mibhalo lehunyushiwe. Uthola athi le mbhalo iyahunyushwa ingabe isahlelwa lokuthi ibukwe kususwa amaphutha la khona nelwimi lweSwati lolibhaleke kabi, luhlelo lweSwati lolibhaleke kabi, lubhalwe kahle. Thola leti inkampani leti tifuna konga imali, tivele tihumushe, tithathe, tihambe tiyoshicilela. Kushicilelwe nalawo maphutha, tifike etikolweni letincwadi tingafundzeki, nabothishela tibanika inkinga, nebantfwana tibanika inkinga bagcine abantwana sebalahlekelwa lithando leSiswati lekufundza imbhalo yabo yeSwati. Ngiyabo. So inkinga lenkulu lekhona leyo mayelana netemibhalo lena lehunyushiwe. Kodwa ke lengakuphakamisa la ukuthi le mibhalo lehunyushiwe kumele kwenteke liciniso lokuthi ihunyushwa bantu labaceceshiwe kute kuhumusha, bantu labatiko ukuthi nawubhalela abantwana labancane kumele ubhale ube sezingeni labo kude ukuthi bakujabulele bakuve labakufundzako ukuthi kuthini, basikhule silulumagama lukhule lwimi lwabo, batijabulise bangemaswati batigcabe nabo ngelwimi lwabo. Kodwa mayibhaleka kabi ngale ndlela lena lembhalo angeke bantwana bakwati kutigcaba ngelwimi lwabo. Lokunye ngingacela ukuthi babhali besintu nabo laba humusha ke lesayibhaliwe abayisebentise incwajana yeSwati yemithetho yelipelo magama nelibhalo lweSwati ngoba ngilapho bantwana bathi khona ukuthi iSiswati sibhalwa kanjani, sipelwa kanjani. Bakubambe lokho basesephasi. Ngendlule ke ingcenye yami yekugcina ke sihlalo nanibalalela nakubuka tekushicilela kuthi tekushicilela time kanjani, sithini isimo setekushicilela eNingizimu Afrika lamuhla. Siswati sisasenkingeni lenkulu nakuta ekushicilelweni kwemibhalo ngoba leti inkampani letishicilelako atikuthakasela ukushicilela imibhalo yesintu,
yesiswati ngoba baye nabo bathi itawuthengwa ngubani. Siswati lulwimi loluncane, mancane amaswati, ngako-ke side imakethe. Ngako-ke angeke sishicilele Siswati. Sibe nenkinga kanjalo-ke Swati. Lokunye bashicileli abayemukela incwadi leta nembhali asayibhalile athi nayi incwadi yami ngicela ningishicilele. Baye bafuna ukuthi kube ngabo, kube ngibo laba bashicilele abathi mbhali sibhalele. Lokunye-ke baye bayithathe le ncwadi bese bathi sendele iblebhu, khona lokuthiwa iblebhu ekushicileleni lokhu laba promoter incwadi ngako ukuthi ibhalwe. Le blebhu leyo uyithola ukuthi ibhalwe ngesingisi. Mase kubhalwa ngesingisi kuya kungasachazi kahle lokhu la encwadini yeSiswati. Lokhu umbhali weSiswati bekakubekile. Njengoba esengishilo nje kutheni tilwimi atifanani, lamanye amagama akhona kulolunye kulenye indzawo kude. Utholeke labashicileli futhi bathi kude ukuthi siyipublishe le ncwadi yakho ayihunyushwe iyiswe esingisini kude nathi sive ukuthi thini. Naseyihunyushwa le ncwadi seyinikwa lomunye umhumusha ukuthi ayihumushe. Vele ekugcineni ayisakhiphi lobumnanzi nekunotha kwelwimi bekubhalwe ngulombhali wekuqala ukuthi kuthini. Nasibuka nje kulokhu lenkusho ukuthi lamanye amagama akhona kuletinye tilwimi lamanye kude. Nawuye esingisini nje ubuka ligama lembala lona lesithi thina uhlata njengesibhakabhaka. Esingisini umhibahiba kunabo turquoise, kunabo powder blue, bo sky blue. eSiswatini side yonke lemhibahiba leyo. Sithi nje kuhlata kusibhakabhaka thina. So lenkusho-ke bekunokuthi lapha ka-publishing kubashicileli sisenenkinga kakhulu. Angathi ukuthi yini lengentiwa kukhuthazwe bashicilele ukuthi abatishicilele leti ncwadi zeSiswati. Angathi uhulumende mhlawumbe angaba nento lebakhuthatako ukuthi umshicileli lo shicilela leti ncwadi zeSiswati utawutfola lokuthide. So ngima lapho-ke balaleli sihlalo ngiyema lapho. Ngiyabonga. Siyabonga Magegekani. Inkulumo yakho iyakhuthata kubabhali beSiswati. Lokho ukuthi bamele babhale imibhalo yebantfwana ngeSiswati kude kubalekelwe lenkinga yokuhumusha. Nangabe umbhalo ubhalwe ngeSiswati, bantfwana bethu batawutfola lokunotha kwalelu lwimi. Baphindze futhi bathuthukise silulumagama. Njengoba sathi ukuthi emntwaneni sibeka sisekelo. Siyabonga kakhulu. Sitawuya kubabe Timothy Mongwe. Siyakholwa sowuhlalisekile. Utawudisho bese emva kwaloko uyasicathatela ngalokuncane lokukhona esihlokweni sakhe. Siyakholwa ukuthi utilungiselele naye ukuthi kukhona la tawusipha kona kude sithuthukise imibhalo yebantfwana. Babe Hlongwane. Angibonge sihlalo. Ikakhulu ngathi mne lengikutholako nje kule ngikhuluma. Ngingathi ngiyafunza. Kunekuthi mhlawumbe kukhona lengingakwethula. Ngiva sengathi ngikhuluma nebantfu labanelwati lolujulile impela ngalolu dzaba lesiludzingidzako namhlanje. Njengemuntu ke noko longumbhali ngitsandza lokuthi ngibuke tindlela tekugcugcutela lokubhalwa kwesiswati nekubhala ngesiswati. Ngitibuke letindlela ngitisuse kancane
kulamagumbi elwati ngithi sonzete kunaku lesingathi phecelezi i-grassroots lokho ukuthi kube nje nebabhali bantu laba maswati labakhuluma Siswati athi umuntu ngingumbhali athi futhi ke ngitawubhala kuthi bashicileli batawuyenda njani sebayawubona iyawulala ibonene ukuthi batayenda njani lento le ngiyendako kodwa kubhala kona ngitawubhala ngiyabona ke lokho ukuthi kuze lokho kwendeke vele kucala la kulokugqugqutela kubhala sibhalele bantfwana ngalesi Siswati ngoba umuntu lotaba ngumbhali lonjalo lotawubhala ngoba lolulimi naletindzaba lafuna kusicocela tona ngalolulimi tiyamhlupha kufuna vele atikhiphe atibhale phasi lokho ngiyacabanga ukuthi vele kutawu insusa yakho idzinga lokho ukuthi kube ngumuntu lokhone lokho ukuthi akhule nalo lolimi alifunza ngike ngachaza ke ukuthi kufunza kwami Siswati babeke wakaHlongwane wale kwaZulu eNatal make waseSoweto Siswati ke ngisifunza ngoba sesibalekelele eSwatini manjena ke la kulokukhula sekuba ngidawuthi nje sengihlephule nje lokuncane ngalokukhula kwami nekufunza Siswati uma ngikhula ke angithi sengiseswatini esikolweni sikhuluma Siswati bangani bami bantwana bemaswati uma sidlala sidlala sikhuluma sona leSiswati kuthi ke nase ngibuyele ekhaya sengihogele sonke leSiswati ngithi nangingena la endlini ngikhuluma leSiswati vuke laka babeHlongwane lamntini wakhe athi akhulume ngalesiZulu phela sakhe bathi uyabona ke la kwami so ungacabanga ukuthi kulandzela ini emva kwekuthi uyabona ke la kwami wensiswa kodwa ke kwaphindze kwanginika ngicabanga ukuthi kwanginika ingqondo lethi letilwimi tethu tiyafana kakhulu kungako noma sikhuluma ngekutfutfukisa temibhalo yesiswati sikukhuluma yinkulumo lehlangahlangene nenkhulumo yekutfutfukisa tonke tilimi temdzaba sengisho ukuthi ke uma ngabe senda lemidamo yekutfutfukisa Siswati ngicabanga lokho ukuthi kufuna sicondzisise lokho ukuthi sisebenta nalabanye labanye abasiwo maswati abathuthukisi leSiswati nabo bathuthukisa tabo tilwimi kodwa lento lembi lesiyilwako yinye ngile kwekuthi letilimi temdzabo asetihlonishwe asetisetjentiswe asetitfutfukiswe asetibhalwe phasi sitibone nasetincwadzini singagcini ngekuthi sikuve kukhulunywa emsakatweni asetingene la tikolweni tingene lamakolishi
kuze kubonakale ukuthi oh cha nalo lolu lwimi loluhlonishwa lolinikwa izinga lelinikwa emazinga lanikwa bo-English Afrikaans lokuthiwa mhlawumbe ke ntonati limi lokufundwa ngakho emakolishi sengisho ke emagumbini laphakeme ekufunzela. Ngiphindze-ke ngibuye kule nkulumo yami-ke kana lengijabulise kakhulu lele khuluma nge-translation. Ingikhumbuta-ke uma sengikhula lapha eMbabane. Ngikhula-ke vele ngiba ngumntwana lothanda kufunza kakhulu. Kunembhali-ke lobhala ku-Times of Swaziland bathi nguJames Dlamini lobekatiwa kakhulu ngekuthi kuthiwa ngumnetho ngoba bekathi noma abhala ngalesingisi le column yakhe kodwa bekangasali lo mnetho athi nakabeka liphuzu athi mnetho bambita ngamnetho. Mnethu-ke ngiyakhumbula ngisese primary ngaleso sikhathi. Mnethu uhlale vele aphethe tincwadi noma ungadibana naye la dolobheni nje tincwadi tilakhwapheni. Eyi iyangichaza-ke le nto lena ukuthi kusho ukuthi angilahleki le nto yami yokuthanda incwadi kangaka. Buka phela nangu lo Bbaibbeleionef phela nje noma ungadibana naye kuphi uhlale vele tilakhwapheni leti ncwadi. Sengiyambuta-ke ngalinye ilanga ngithi Mnethu yebo Dlamini ngive sisho lapha seSiswati siyangidida lesisho seSiswati angisiva kahle ukuthi sichaza kuthini kushiwo lani nangabe kuyashiwo kwendiwa yini ukuthi kushiwo kanje. Sithi lesisho kubindwa kubonwa. Ngithi-ke mina ayi Dlamini angiyiva mina le nto lena nangabe uyabona ungabe pho sowubinzelani ubinziswa yini nangabe phela uyabona. Hayi cha angikuva mina Dlamini lo hayi kule ngcondo yami-ke yemntfwana kunemicabango ukuthi hayi le nto inebugwala ekhathi le nto. Chaza kuthini ukuthi ungathi ubona kodwa bese suyabinza. Athi-ke nakangiphendula Mnethu Dlamini athi mfwani wami eMaswati leso sisho anaso ngoba siliqiniso vele nawubinzile akusho ukuthi awukabona. Eyi kuklikhe lapho ukuthi hayi uyathi ukuthi kule translation mina le ndlela lengisiva ngaso lesisho nale ndlela yena lasiva ngaso cishe kuyaphikisana. Ngivumelana-ke namakeke kana nakathi nabo laba labatawusebenta ngema-translation pheceleti kuthatha imibhalo lebhalwe ngaletinye tilwimi bese sebafaka la eSiswatini. Kutawufuneka ukuthi vele kungabi bantfu lababomachansana kodwa kube bantfu labacecesheke kahle labakwati lokucondzisisa ukuthi uma uhumusha awuhumushi emagama nje lalandzelanako kodwa uhumusha lokuthi kuthiwani isho kuthini le nto le kahle kahle lengiyihumushako. Ngiphindze-ke ngibonge futhi kakhulu nakuprofessor lokhulume ekuqaleni Solwati Madonsela ngalokuthi ayigcamise le ndzaba yokuthi lokubhalela labantwana ngeSiswati ngisona sisekelo lesiqinile vele lesingakhona lokuthi sakhe etukwaso.
Yebo-ke ngidawuvuma ukuthi sengixoxe nedinganekwane nokuthi nangikhula bekunjani. Kodwa-ke empeleni vele bekuthiwe mina ngidawungena ngekuthi ngibongele bakaPuku Books. Bengingakagazi lokho ukuthi kutawuthiwa oh babehlongwane as a panelist nawe asewusihlebulele. Kodwa-ke ngijabule kakhulu futhi ngiyacabanga ukuthi njengoba sisachubeka kusekhona futhi lokunye engitakufunza nakuwe Sihlalo nako onke ama-panelists. Ngiyabonga. Siyabonga. Siyakholwa ukuthi babe Timothy Mongwe songenile. Nangabe angakangeni ngibonile la kuthiwa sandla sa Solwati Madonsela besiphakeme angathi noma professor kukhona lofuna kukusho. Ngiyabonga kakhulu Sihlalo. Ngithemba ukuthi lokhu sitakwenda vele kube inkulumo ukuthi nangabe khona kwengeta lokuside ngikuvunyelwa wena ngesikhathi lonaso ngoba ngathi ukuthi isikhathi lesinaso singanayo. Kepha-ke ngifuna ukubuyela kule nkulumo lebekwe ngumakekekana la lobeke uyabona ubekele nalo ngendlela yokuthi nalo bekangadi ukuthi la ka translation kumbe nala eshicilelene nemabhuku kubaluleke kangakanani ukuthi kwentiwe ngendlela lefanele. Ngifuna Sihlalo ukuthi ngikuhlanganise lokhu nakulokhu lengikhulume ngako phambilini ukuthi ke nangabe side isisekelo lesicinile sitawubate sive lesicinile. La njengoba abekile la kuyawuthinza ke kuyayithinza lenzaba lengikhulume ngayo phambilini yemthetho. Kukhona lokuhambelayo. Kungani ngikusho njalo ke lana Sihlalo ngobe umhumushi akusiye nje umuntu lovele acabange ukuthi umushela ngendlela lafuna ngayo. Kukhona indlela levumelekile lecwaningisiswe kahle ukuthi ke nasihumusha kufanele sente njani. Umhumushi lofunzile lo landzele i-curriculum lengengakhuluma ngayo phambilini lebhalelwe kuhumusha kakhulu. Uyazi ukuthi kunemasu lokufune alandzelwe nangabe kuyahunyushwa ema-strategies, translation strategies. Lokhu ukuthi ke nawuthetha umuntu nje lokuhambelayo ukuthi hayi ngoba wona uyasathi Siswati ase ubuye utosihumushela la utawuphuma nato leti nhliziyo letakhulume ngathi umakekekana letingasahambisani nalokhu lokufune ngabe umuntu ohumusha kona. So ngisho ukuthi kunaloko lokubaleka lokukhona ke kukhona lokuhambisana. Ngifuna ukugcizelela kulo lenzaba yemthetho lengikhulume ngayo phambilini ke ngobe nangabe asikwendi lokhu ngendlela lefanele kusho ukuthi ke sitabe sisibulala Siswati. Kepha ngetulu kwalokho ngifuna ukukhuluma nangala bashicileli bemabhuku. Kunemali esuke hanjiswa embili. Le mali ke isuke ingabuki kwekuthi wena wendelani lo msebenzi wokuhumusha bobani labatawuzuza ekugcineni. Kukhona lo mcondvo loso kungafune siphume lokufune siphume kuwo ukuthi ke multilingualism is a costly problem approach. Yokuthi ke nangabe sifaka tonke tilwimi kumbe sichitha imali leningi ekuthaneni sibe nato tincwadi letikhona kumbe amabhuku lakhona etilwimini letemzamo siyawube nathi sehlisa sikhwama sethu ukulahleka ke lokho. Kusho ukuthi kukuphuma ke la kulokubalwa ke ngumthetho sisekelo lo wenda ukuthi ke bonke kumbe lokhuluma ukuthi ke bonke abantu kufanele balingane kumbe tilwimi njalo kufanele tilingane kufanele siphume kulo mcondvo lo. So ngifuna ukukhombisa ke lokuhambisana kwale curriculum lesuke ibekwe ngekwemthetho lesuke ibuke ngale ilethwe ngilemculo lengikhulume ngayo kungaba ngema white paper kungaba yini kepha nawe futhi leyakhelwe le kumthetho sisekelo. Lokwenda ukuthi ke nangabe kude lemthetho lelandzelwako la
sitawuphuma nemabhuku langekaside thine njengabantu labakhuluma Siswati kumbe njengabantu abakhuluma tilimi temzamo. So le mthetho ke lena yendelwe lokho ukuthi ke kugwenywe tinfo letawenda ukuthi ke lokuphumako i-product kumbe lengitawuthi ke nangabe ukuthi bekuyimbhalo lebeyihunyushwa leseyiphumayo i-final product kungabi kule product letawugcina seyisita sive lithuthukisa sive ikakhulukazi kulolu lwimi lokusuke kuhloswe kulo ukuthi lithuthukiswe. Ngiyabonga sir. Siyabonga Solwati. Nangabe akhona lomunye lafuna kwengeta ngiyakholwa ukuthi singampha isikhathi ngoba kwangathi isikhathi sinaso njengoba sibona ukuthi babe mongesha ngathi unenkinga ekuchumana nathi. Asengibute ngibhekise ikakhulu la ku Professor Madonsela. Ngoba ngiva iyangithinta lenzaba ngiyayiva solo uyabuyela la kuyo lokwekuthi lo mthetho sisekelo lekunguwona usinika etinkhomba tekwekuthi ufuneka siphile kanjani. Unemigomo lethile manje ke kuyevakala lokuthi wo nembala kukhona la kulomthetho sisekelo lokwekuthi lolwimi lwethu leSiswati lufanele lokuthi lithuthukiswe. Akukafanele futhi lokuthi licinzetelwe. Umbuto wami ke uthi ngiphi indlela lesinato tekwekuthi lo mgomo lokhona la kulomthetho sisekelo sikhone lokuthi siwususe la ubhalwe phasi khona ephepheni ubese sowuya apply in real life kube yinto lephathekako lesiyibonako ukuthi nembala naku kuyendeka kuyafezeka lokubhalwe la kulomthetho sisekelo. Lo mbuto wami nguwende futhi ube kabili ngoba uma ngibuta ukuthi singakwenta kanjani lokho ngiphindze ngibuta ukuthi bobani lele kufanele lokho ukuthi bakwende lokho noma ngangibani nje longakusukumela naye athi oh cha nami ngiyayibamba lensayeya nami ngidawuhamba ngokukhuluma ukuthi cha asisucinzetelwa leSiswati asithuthukise leSiswati. Siyakholwa ukuthi umbuto lobutiwe ungaphendvula nguProfessor Madonsela noma ngilabanye labakhona lababelalele kuma-panelist. Ngaphendvula sir. Siyakuniketa lithuba babe. Ngiyabonga Sihlalo, ngibonga kakhulu ke babehlongane ngalombuto. Ngifuna ukuyithatha ke lenkulumo yami ngiyibukise ke ngiyishonise ekuqaleni la ngicale khona nangikhuluma ngomthetho sisekelo njengomthetho lomkhulu ke wesive kumbe welive. Nawusuka lapho kwehlelwa endasi la kulomculo wemalungelo lesibita ngokuthi i-Bill of Rights. Lona ke lomculo lona ke wemalungelo nguwo losofaka ke emalungelo elulwimi ngobe angithi ke umthetho sisekelo wona ubeka nje ukuthi ngekomthetho kufuneke kube ngalendlela bese kuba khona ke imthethwana nje lelandzelako lebangaphansi ke kwemthetho sisekelo. So le Bill of Rights ke yona iphindze inikete emagunya ukuthi ke kwakhiwe imitimba letawubukana
nelulwimi kuhanjiswa kwelulwimi kungaba Swati kungaba nginobe ngiluphi ulwimi. Sinenhlanhla ke thina ngobe sinawo umtimba lo wakhelwe ukuthi ubukane netilwimi la eNingizimu Afrika lo lesiubita ukuthi i-Pan South African Language Board. Lo mthetho ke ungumthetho lo kumbe lo mtimba njalo ungumtimba lo wakhelwe kwemthetho sisekelo. Lokusho ukuthi ungumtimba lo semthethweni. Konke ke lokusetshenziswa kwelulwimi kumbe kuba khona kwetilwimi kuto tonke indzawo kusuke kulo mthetho lo ngobe nawo lo kusuka kumtimba lo ngobe lo mtimba wakhelwe ngalokusemthethweni ngaphansi kwemthetho sisekelo. Bese ke le pencil le kumbe ke lo mtimba lobukele netilwimi uba nayo ke imikhakha lehlukene kumbe tingcenye lehlukene laba bukene nekwakhiwa kwemagama lexicography NLP njalo njalo. Uyehliwa ke njalo ke bese ukuthi ke ngoba lo mtimba usebenta etulu le pencil kuba khona ke labanye lababukene netilwimi kutifundza ema-provinces lababitwa ngema provincial language committees. Ngibo ke laba sebabuka ukusetshenziswa kwelulwimi kumbe nangabe ukuthi kukhona lesingathi ke nje sikubitani ema-language policies, yes. La khona kungaba kumatiko ahulumende kungaba kusetikhungweni letiphakeme temfundvo bese ke lama-PLCs lawo lama-provincial language committees ngiwo latsinza ematiko ahulumende kubuka ukuthi ke ema-language policies akhona na. Lokuba khona kwama-language policies kusho kona ukuthi ke le mthetho lokulandzelwa kwetilwimi ukuthi ke tilwimi tisetshenziswa ngalokulingana yini kuto tonke letikhungo kuletikhungo njalo kuyalandzelwa ngendlela lefanele. Lokhu kwengetwa yini na? Kwengetwa umthetho lo yashaywa nga-2012 bawubita kumbe sengikhohle ukuthi ubita uthini. Kepha lo mthetho ngumthetho bowuthi onke ematiko ahulumende kufune abe ne-language unit. Le language unit ke ngiyo letakwenda ukuthi ke imiculo lephumako kulawo matiko ahulumende iphuma ngato tonke tilwimi. So ngizama ukuchaza ke babehlongwane kwekuthi ke kusuka kanjani le kumthetho sisekelo bese kwehlela ke endasi la sefika ekuthaneni khona bese kuyentiwa ku-implementation now yale mthetho le kumbe ema-legislation lakhona. Bese kuba khona ke labo labahamba babuka ukuthi ke ingabe le mthetho leshayiwe iyalandzelwa yini ngoba inkinga leba khona kakhulu la eNingizimu Afrika lokuthi yebo imithetho yena ikhona kepha ke lokulandzelwa kwayo kumbe loku-implementwa kwayo kuyenteka yini. Ngiyo inkinga levamise ukuba khona ke ngobe kubade laba basuke balandzelela ukuthi ingabe kwendiwa ngale ndlela umthetho lothi akwendiwe ngayo. Ngiyabonga kwanyalo ngingaphindze ngibuye nangabe khona lokuthide esihlanu. Siyabonga, ngiyakholwa ukuthi umbuto uphendvuleke kahle. Ngibuka make Mkhomazi la naye angisamboni, so silahlekele angathi bakhona yini labangasithinzela yena nangabe akhona kuba khona la phakathi kwethu. Ikhona yini leminye imibuto sisalinze make Mkhomazi nangabe akhona? Nangabe ayikho sewushilo babehlongwane ukuthi bekacelwe ukuthi atawubongelwa ipuku. Siyakholwa ukuthi sesingamniketa lesikhathi ngenxa yokuthi babemongwe akabonakali namake Mkhomazi kwangathi sewulahlekile naye. Siyakholwa ukuthi babehlongwane angasibongela bese siyawucedza umcimbi wethu.
Ngibonge kakhulu Sihlalo. Angiqale ngekubonga kakhulu kuwe Sihlalo. Ngibona shengathi umsebenzi wakho wende ngebunyoningo, kodwa ke ngetulu kwalokho wawenda ke futhi ngekutibamba, ngoba cishe sesibajwayele boSihlalo lekuba ngibo lekungibona babeka labanye sebathola nje lithutshana nangabe abenzile Sihlalo. Ngichaza ukuthi ke Sihlalo siyabonga kakhulu ukuthi usiphathele lo msebenzi ngale ndlela lowuphathe ngayo, nekuthi unike lithuba kuwo onke ama-panelists ukuthi akhone kubeka emaphuzu lebekawalungisile. Ngibonge kakhulu naku Siswati Professor Madonsela lo chaze kabanti ngekuthi lesisekelo kuze siqine kuyafuneka vele lokuthi le temibhalo tebantfwana itfutfukiswe. Kuyasijabulisa ke thina lokho singu-Puku books kuva Siswati lofana na Professor Madonsela agcizelela liphuzu lelinje, ngoba vele sitsite tsine kuze lulwimi luthuthuke kutawufuneka kucalwe lapha endasi kubhalelwe labantwana bakhule nalo-ke lolu limi. Ngibonge-ke futhi naku-Professor Madonsela uthinte nasekanaba ekwakhona nekuthi asichazele nekwekuthi empeleni lo mthetho sisekelo, le mithetho lesiphila ngayo, lesiphethwe ngayo la eNingizimu eMzansi, seyivele isinika emandla latsite nemalungelo latsite ekwekuthi sikwende lokhu lesi sikufuneka sikwende, sifuna kukwenda. Nekwekuthi-ke ngitiphi tindlela ngaphi ema-institutions lokufuneka ukuthi asetshenziswe uma ngabe sifuna lokho kokuthi bese sekuyaphatheka lokhu la kulo mthetho sisekelo. Ngiphinde ngibonge kakhulu-ke ngathi cela ekucaleni Mosi. Ungathi kukhona lo ngihlaba lulwimi Sihlalo. Ngachubeka babe. Uma ke Mkhomazi kwangathi uzama kungena futhi. Okay. Sebuyile. Ngibonge kakhulu nakumakekekana lochaze kabanti futhi wachaza ngendlela yekuthi nalongafuni ukuba abese sowuyeva lokuthi nguyiphi imininingwane, ngoba letintfo leti uma sidenda tinemininingwane yakhona, akusiko kwenda nje bulaphalandi kwekuthi siyenda ngoba siyenda. Ngicabanga ukuthi-ke ukhonile kusichazela kahle, wayicubulunga le ndzaba, kwabonakala ukuthi le mininingwano itawubita ini uma ngabe sikwenda loku lesikushoko ukuthi sithuthukisa lulwimi, sithuthukisa kubhalela ebantfwana ngalo limi leSiswati. Cishe ngavala lapho mina
sihlalo. Siyabonga. Sewubuyile make Mkhomazi. Ngathi ngobe sesithe siyavala ngemvume yemalunga. Ngiyacabanga ukuthi singamvumela asho ngobe uthi lungiselele asho lokhu bekafuna kukusho. Uma malunga avuma. Ngaphambi kokuba amalunga asho ukuthi ayavuma, lapha sihanjelwe ngumake Geli Salila longisihlalo we-NLB na mabe Isaac Malinga na Zodwa Zulu nalabanye labakhona. Siyabamukela noma sibone emuva ukuthi bakhona phakathi kwethu. Lokunye futhi kunamake Margaret lofuna kusho lokuthide. Ngiyacabanga ukuthi njengoba sekubongiwe besicabanga ukuthi sekuphelile, kepha ke ngeke sikuvalele ngaphandle. Sitamniketa lelithuba ukuthi asibhalele lapha ku chat ukuthi ufuna kuthini bese siyayifunza siyaphendula. Kuyevakala malunga. Make Singakujabulela kakhulu. Mkhomazi. Yes. Awuvakali Mike. Vula i-mic awuvakali. Yes. Ngiyavakala. Yebo Ngiyavakala. Okay. Uyavakala. Okay, ngiyabonga sisi. Njengoba ngichazile ngathi i-network bengihlupha bese ngizinza yonke lendlu. Angathi sisi mhlawumbe ungangibriefa kancane kwekuthi nivale ukuthi Babemongo so ukhulumile nobe njani. Akakhuluma Babemongo. Babemongo akakakhulumi. Kepha ke unenkinga yekungena. Kungako sesimecile ke sabona ukuthi uma nenkinga akukho lesingakwenda. Okay, bengicela kubuta emalungeni ngoba nangibuka ngibona isikhathi ngathi sisesekhona. Bengicela kubuta emalungeni ukuthi angeke yini lalamanye emaphuzu siwabuka nje in passing ngoba ngeke siwashiye anjalo lamaphuzu. Bengicela kubuta ukuthi singachubeka yini ngoba isikhathi sisesekhona. Athi nemalunga ngiyacabanga ukuthi ngemagu nesikhathi lenginiketwe sona singakuvumela. Kepha ke njengoba unguwe lotawuba usonga konke, nginamake Margaret la kuthiwa ubuya kaPensal ufuna kusho lokuthide. Ngiyacabanga ukuthi akungeneki lapha sekuthiwe asimdedele akhulume lokuthide. Siyamdedela akakhulume. Utawubuye ukhulume make Mkhomazi emva kwakhe. Ngiyabingelela sihlalo nawo onke emalunga lakhona nema-panelists lesinawo lapho. Ngithanda kubonga kakhulu ngaleli thuba lesiniketwe lona. Kepha ke bowushilo sihlalo ukuthi angibhale lapha ukuthi ngifuna kuthini. Bengifuna ukuthi ngekubona kwekuthi bancane kakhulu bahumushi lesinabo eSwatini labawufundzele lo msebenzi. Bahumushi labanyenti lesinabo eSwatini bahumushi labanesipiliyoni labanelwati kakhulu ngelulwimi. Bengithanda ukuthi mhlambe uma ngabe mama ke Manesi angasipha tindlela tekuthi bantfu labafuna kufundzela kuhumusha bangenta njani kuze kuthi sibe nebahumushi labanyenti ngoba lo lwati lesitfola la njengoba lurekhodwa lutawulalelwa ngummango wonke. So bengifundza ukuthi asikucaciseni naloko ukuthi bantfu labafuna kuba bahumushi bahumushi belwimi lweSiswati kukuphi lapho bangasitakala khona ngoba kuyabonakala ukuthi asinabo bahumushi labaceceshelwe kuhumusha kepha sinebahumushi labanelwati lwelwimi
lwimi lweSiswati labanye bake baba bothishela labanye bake baba ma-language practitioners etindzaweni letahlukahlukene kepha-ke laba labaceceshelwe Siswati ukuthi bahumusha Siswati asinabo bengicela ukuthi sisite umango sisho ukuthi ukuphi labangasitaka khona labo labanenshisekelo yokuthi bafundzele kuba bahumushi beSiswati. Ngiyabonga Sihlalo. Siyabonga kakhulu make Margaret. Siyakholwa ukuthi balingani bami lapha bayivile inkulumo bawuva nembuto. Siyakholwa ukuthi nangabe akhona lo nempendulo utawuphendvula. Asiqale kuye make Kekane nangabe anayo impendulo bese siya kulabanye nayikhona. Ngiyabonga Sihlalo. Ngiyabonga kakhulu lo mbuto lenkulumo ya Sisgeli ibalulekile kakhulu. Lokubaluleke kakhulu kulokhumusha. Ngiko lokwati lolwimi luhlelo lweSiswati ngesilungu kuthiwa igrammar. Ngoba vele nyalo kunenkinga lesiba nayo la kuhumusha. Thola umntwana lofunze mhlawumbe isiPutukezi noma iFrench kusuka le phasi azayoqedza esikolweni nasafika euniversity sekude le misebenzi lafuna kuyifundzela akayitholi bese ngcono ngiyeka ka translation ngcono ngiyofundzela kuhumusha efike lapha abe inkinga ngoba ude loluhlelo lolwimi lweSiswati ude le grammar. Uqinisile make salile nathi eSiswatini mahumushi labaningi laba bothishela labati le grammar bakahle kakhulu labo futhi kulula kubafundzisa labo. Ungamfundzisa ngisho asemsebentini asahumusha umfundzisi ngoba una le grammar. Le grammar sisekelo lesikhulu sekuhumusha. Ke labafuna nabo ke laba lasevele bakwati lokuhumusha. Kuhle kakhulu ukuthi bawende lamakhozi la ngase university ngesilungu singathi mhlambe ama crash courses kude ukuthi bathole le theory ngoba le theory nayo ibalulekile kuyahambisana i-theory nalesipiliyoni sekwati ukuthi vele soyakwati ukuhumusha kuhambisana kahle ngoba ufunze uze ufe utawufunza lokukhulu mangala ukuthi awu bengithi yakwati ukuhumusha bengacabanga ukuthi ngidzinga ku-university uyakudzinga. So labo labafuna kufundzela kuhumusha i-UNISA iyakufundza inato tifundvo tekuhumusha i-VET i-TUT ne-Bloemfontein e-Free State cishe ema-university ethu ne-University of Pretoria cishe ama-university ethu lamaningi la eNingizimu Afrika anato tifundvo tekuhumusha. Kodwa yenda siciniseko sokuthi luhlelo lakho lolwimi lunemandla licinile linothile ngoba lokusebenta kakhulu ngiyo le grammar. Konke ke bese sokuma ngemumo. Ngiyabonga. Nakwengeta akekho. Ngingangeta Sihlalo. Ungangeta. Ngiyabonga kakhulu kwengete emagameni amakekekane nakaphendvula Sesgeli la lobeke kwevakala vele ngenkinga esinayo thine la eSiswatini lokubade bahumushi labaceceshekile labatawenda ukuthi ke umsebenzi weSiswati ube ngilohlobile nalotawukwati ukuthi usite sive kuya embili. Kepha lebengifuna kukusho nje ngilokuthi kunalemgomo lelandzelwako nangabe wenda uhlelo lolufana nalolu ngobe akufuneki ukuthi ekugcineni bese kubonakala shangathi uya u-advertiser tikhungo letitsite
engcenye bese kubonakala shangathi khona lokuthile lokuncane lokutholako wena ngekuthi uba uti-advertise lana bekungasiko lokho kepha-ke vele le ndzaba la ibekile sesigele indzaba lebaluleke kakhulu kanti-ke make-ke kana uyibekile vele ukuthi-ke info lebaluleke kakhulu la ngulokuthi kufanele ube naso isisekelo salolu hlelo lwelulwimi igrama ngobe ngeke wayicala letulu itakushaya vele utawusingaso uyembili bese uyahluleka kanti-ke kuletikhungo temfundvo lephakeme lengeke ngadisho emagama ngibalekela kona le ndlela yokutiphatsa i-code of conduct nasiselihlelweni lolufana nalolu kepha ngilokuthi kufanele kwekucala nje ubuke ukuthi lesikhungo leso ingabe sibhalisiwe ngalokho semthethweni yini kwekucala kwesibili nansi-ke sibhalisiwe ngalokho semthethweni kusho ukuthi-ke ingabe siyatiwa yini ngaphansi kwelitiko lemfundvo lephakeme ngobe kukhona phela letikhungo letivela nje njengemakhowe lekuthiwa ngema-fly by nights ngoba bathi nasebabuka bathi kuyashoda ngala bese sebavula sikolo kepha-ke singakabhalisi ngalokhu semthethweni uthatha wena imali uyayifaka la wena ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi-ke ekugcineni ukwazi ukuthola umsebenzi so uthola lokuthi-ke hhayi le qualification le labayikhiphayo ayikho semthethweni kanti kwasona leso sikhungo asikho emthethweni so lokusho ukuthi-ke kufanele laba labafuna kufundzela kuhumusha kakhulukazi la elulwini lwesiswati babuke tikhungo temfundvo lephakeme letibhalise ngalokhu semthethweni lokho akusho phela ukuthi kungaba university kuphela kungaba khona engcenye lamanye ama-institutions kepha kufune kube ngilawo labhalisiwe kepha uyawubuka phela nemlandvo wesikhungo ukuthi-ke lesikhungo sikhicite bantu labanganani labasebenza njengebahumushi kulolo lwimi lolo kakhulukazi lana sikwakusiswati ema-qualifications-ke lokufune ngababa nawo ngema-qualifications labukelwa la ku-NQF ngokwamazinga NQF level 5 6 7 ikhona futhi naku-8 at an honors level lokusho kona ukuthi-ke lo usuke sahambile ngoba seku-postgraduate level ngekuhumusha so ngisho ukuthi-ke kufanele sibagcugcutele-ke vele balaleli kumbe babafundi besiswati ukuthi-ke nabo bawubuke lo mkhakha ngobe ungumkhakha lobaluleke kakhulu ngoba ekuthaneni uyakwazi ukuthi ubuye uside la ekuthaneni emabhuku lakhishwako kumbe kungaba imithetho kumbe kungaba yini lekhishwako ikhishwe ngalo limi lesiswati ufune babe baqale lapho-ke ekutheni bafundzele-ke lelifundo tekuhumusha ngiyabonga Sihlalo. Siyabonga ligalelo asathi noma usekhona lomunye lafuna kusho lokuthide ngaphambi kokuba sindlulele kumake Mkhomazi athi ukhona yini lafuna ukukhuluma sandla lesiphakeme ukhona make Margaret Sihlalo. Okay ngiyasibona sandla siphakeme ungalithatha kuba ukukhuluma Sihlalo bengithanda ukwati ukuthi kahlehle ini inhloso lenkulu yalenkulumiswano lesinayo lamuhla kanzi futhi ngutiphi inhlelo ipuku lengasita ngato ekuthuthukiseni lolwimi ngaphandle kwetincwadzi noma kwemibhalo yebantfwana yethuthukisa lolwimi ebantfaneni kansiko lokunye siyaphi kusuka la sikhona lamuhla njengoba sesihlangene emva kwaloku yini lokwendekako ngoba si NLB yesiswati singathanza kakhulu njengoba injongo yethu lenkulu noma inhloso yethu lenkulu ngiko kona lokuthi sithuthukise lolwimi lwesiswati singathanza ukuthi sisebenzisane nabo kuya embili so ngifuna kwathi inhlelo labangasita ngato kuya embili kusukela nyalo ngiyabonga siyabonga umbuto wakho kepha-ke ngekubona kwami njengoba ngathi uconze kuba kaPuku kwanyalo sisodwa la
abekho bakaPuku. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ubhalile lapha utawuphenduleka emva kwemhlangano. Sihlalo angenelele nje kafishane Yebo. ekuphenduleni lo mbuto. Ngingasho ke ukuthi ngikhulumela inhlangano yakaPuku, kodwa ke njengemuntu lo sasebenzisene nayo emahlandla lamanye ndana. Okay. Ngingathi nje fa lapha nalapha uze kuphenduleke lo mbuto. Le nkulumo nje lesibuyo nyalo inkulumo lesi ifana netinkhulumo letinye lesibe nato le betuvele tihlelwe nguye Puku kule nyanga nje lephelile kuto tonke letilwimi temdzaba sesifika nakuyo le yesiswati. Lokhu ke futhi angichaze ukuthi kuze sikhone nalokuthi kwendeke besitholeke nelisito silithola kunaso isikhwama bathi PESP fund lekhonile ke ukuthi isite sisikhona nokuthi sihlele leti tinkulumo. Puku ke angichaze nje kube sobala. Ngibonge kakhulu futhi kuba labasihambele labasuka kaPansal naka NLB sibonga kakhulu kuba khona kwena kule nkulumo kukhombisa kona ukuthi unelithando lwalomsebenzi leni ku sonke lesiku. Puku uhlale njalo anensayeya yale funding lesikhwama ngiso ikakhulu lesikhinyabeta letinhlelo lesingatsandza lokuthi sibe nato. Kodwa ke sengikushito lokho mhlawumbe angivale ngokuthi nithi le nkulumo lesikuyo lesibe nayo nyalo iyawube ifeze lokukhulu uma ngabe ikhone lokuthi Satane sikhona nokuthi noma seyiphelile le nkulumo bese sesiyathinzana ke ngasese ukuthi nembala ngitiphi tinhlelo lesingathi ke sibambisane kuto kuzo sonke silandzele lemigomo yethu lefanayo. Ngiyabonga. Siyabonga babehlongwane. Angathi noma umbuto uphenduleke kahle yini? Umake Margaret. Uphendulekile sihlalo, ngiyabonga kakhulu. Ngiyethemba ukuthi njengoba asho babehlongwane ukuthi sitawukhuluma ngasese, shothi sitawukhuluma ngasese emva kwale nkulumiswano ukuthi sisebenzisana njani iPuku kanye neNational Language Board. Ngiyabonga. Sibongile kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi sesitawuniketa make Mkhomazi lekunguye losisongela konke. Angathi noma usekhona phakathi kwethu. Ukhona bake Mkhomazi. Yabonga make uthatha lithuba. Okay. Ngiyabonga malunga lamahle lekakhona emhlanganweni. Ngixolise futhi ukuthi kuye kwaba khona nje kuphuma kancane ngetimbangatela bo network. Ngixolise kakhulu. Ngifuna ukucedzela kancane lamaphuzu. Ngiyeva ka? Yebo uyavakala. Okay. Ngicela ukuthi lamaphuzu lawa lesingawathinzanga siwathinze nje kancane ngoba lamanye akhona ngithi ngiyawabuka.
abaluleke kakhulu ngoba sikhuluma ngani lana nge-foundation phase ikakhulu kade nangithi ngiyabuka ngobe ngilacala khona tindzaba ukuthi umfana aluthanze lulwimi lwakhe futhi luthuthuke ngendlela yakhona. Nangabe kuSiswati asesibukeni liphuzu lekuqala lithi okay ngawukhuluma ngelimi laJoji kuqala. How do we get culture and heritage reflected, the key word reflected in children's literature? Ngwaphi emabhuku lesingawasebenzisa lakhethekile njengoba ashilo professor lapha amadonsela ukuthi i-curriculum ikubeka ucace ukuthi kukhona i-curriculum lofuna siyilandzele ukuthi abantwana abancane bafunze emabhuku kanjani. Emasiko ethu ke labantwana bethu singabajabulisa njani, singabafundisa njani kulama literature books Temibhalo. Imibhalo yebantwana ku-foundation phase mangibuka mina laba lababhalako babhali njengoba babehlongwane lapha abasebabhala imibhalo yebantwana kugcwale tithombe kakhulu lapho kutawendisa labantwana batawenda lo mdlalo wabo lebawuthandzako lebathi kucocisana uma sobaniketela ithuba lokuthi nyalo ke nani libhuku nasi isithombe asewuqale ke manje ukhulumise lesithombe lesi kulamasiko ungatholakala ukuthi imvunulo letsite ikakhulukati le yesiswati ngoba la sikhuluma ngesiswati kakhulu. Lo mfana soyasho ucocisa lobuhlalu kumbe indlamu emajobo njalo lo mfana. So mababhala emabhuku abehlongwane ababhali lamabhuku lokuthi umfana kube khona umfana nje lovunulile lapha bese lo mntwana uyacocisa ngalo ndlela leyo kuba khona luthando ukuthi hawu kantsine emaswati ekhaya fanele sigcoke ngalendlela lena uma ngabe ngiliswati mbamba emabhuku abo awafake letithombe kakhulu because they are still young and kufanele ukuthi baluthanze lulwimi lwabo. Sibuke ukuthi manje letinsuku leti lekufuna manje sithi celebrate tibungadwe singatikhohlwa kulabantwana ngoba sifuna ukuthi bakhule nako bakhule naso lesiswati ngalawo malanga lawo abantwana bavunule emakhaya mhlawumbe bangacela ekhaya ukuthi baphekelwe kudla kwesintu bobhatata njalo umjumbula njalo nalamabhuku alabantwana kuletemibhalo uthuthukisa lolwimi ngoba phela lana sidzinga i-vocab yalo mntwana ukuthi ikhule ithuthuke lolwimi lwakhe. Ngakho-ke lamabhuku lawo akakufake lokudla umntwana uyakhona kufunza ukuthi embhalweni wami lonjena siye sathola kudla lokunjena kusho singamagama ngelisuku lolunje vele kufanele kwendeke lokhu emangweni wethu. Ngalo ndlela leyo lo mntwana soyadada ukuthi mina ngiliswati mbamba atigcabe ngebuve bakhe lo mntwana. Ngakho-ke ngamafishane nje ngwasikhathi vele sesiyaphela kufanele ukuthi nakanjani emabhuku babehlongwane ebantwana le-foundation phase abe netithombe kakhulu kude umntwana akhone ukucoca abone ukuthi kwentekani ngemasiko imvelaphi yakhe. Ngenge lapho ngithi lapha ku-early childhood development and literacy phela lo mntwana kufanele athuthuke futhi. Nguyiphi indlela lesingenta ukuthi lo mntwana athuthuke? Bantwana bangacocelwa tindzatshane lapha ngetithombe letitsite tishela abacocele ngalesibonwa lesi lebasibona lapho. Umntwana uyajabula ukuthi nakacocelwa indzaba aphize futhi ayibone lento lo mntwana naye ayibambe ngetandla kube khona futhi nani into singakwenda futhi lapho kungaba khona umnyakato lotsite njengale midlalo yabo ikhona ingoma esicuma ngesizulu thina sithi sithi sizinyoni. So mhlambe singayicula kancane ngabe sisayikhumbula ithi sitinyoni tsine sitinyoni siyasuka siyahlala sitinyoni ngumbhalo lo. Uyangiva? Yebo. Yabakala sesi ngumbhalo lona ubhaliwe kutemibhalo netinganekwane letitsite tingafakwa tithombe lapha. Angithi sikhuluma ngetemibhalo ukuthi uthuthuka kanjani lo mntwana ngeliterature. So nalapho futhi singafaka tinganekwane letitsite angithi khona lapha bathi khala mdumbadumbane wami nembala kwenteke lokho umntwana uyaja ukuthi ha kanzi lo mdumbadumbane lona wagcina sokuphuma tinyosi
lo mntwana uyajabula nembala thishela utabe mhlambe athole lisaka lelitsite lapha ukuthi nangu lo mdumbadumbano kube khona tithombe abantwana abancane vele bafunza ngaloko bafuna kubona sithombe umntwana umfundise ngesithombe nala emaklasini abo emagumbini abo kube khona tithombe letinjalo umntwana uyakhona ukuthi ho inja le ngiloku la uyabona ngalona kancane lenye ilanga nje thishela uyasuka nje uthi asesibukeni la kulolibonza yini le njalo emabhukwini abo babehlongwane ukuthi ngwapi ema-requirements alabantwana abancane yeah sengidaka kuba be-professor lapha bekakhuluma khona nge-school and language policy ku-school and language policy angithi babe uchazile vele ukuthi kuba khona i-curriculum le language policy isebentani ke lapho angeke sisisenzaweni njengakuphi nje okay angibale nje eBerflam iBerflam kuqala kwayo bekufunda emabhunu kuphela angithi sesiyasuka thine silimata le language policy wasesendile vele ngoba kunama human rights silimata le language policy yaleyo ndzawo leyo ukuthi nami ngingifatima ngi1 ngicela ukuthi ngifunze Siswati i-language policy iyakubeka ukuthi endzaweni letsite the stakeholders labo labangamele baphethe lo ndzawo leyo kuyabuka kepha balandzele imigomo ye-national yonke ukuthi uma ngabe lana indzawo lagcwele khona emaswati nakanjani vele ukuthi utawufundisa Siswati ngoba angeke abe khona thishela lotawufika afundise lesibhunu lapho ngilokunye futhi lengakwengeta lapha ku-language policy kepha ukhulume konke kwacaca babe professor lapha senye liphuzu sesu ulibutile Margaret ulibutile leliphuzu lapho lithi khona ngiliphinile ukugcina lami okay wo lo ngathi ngufakile la ukuthi training of educators to teach indigenous languages and literature nababe Margaret ubutile wathi kungente kanjani lo empeleni siyacela futhi la kuma university ethu kwekuthi uma bafundisa abantwana labo labasakhula bothishela abafundziswe udemonstrator ukhombisa kubonisa umntwana mhlambe abe naye lo mntwana loyo abona lo mntwana loyo ngibene incumbi yabantwana igroup yabantwana afundzise lo mntwana lo thishela lokuthi makafika eclassini thishela loyo angabi ngilothishela lo tofike afundzise emoyeni umntwana athi cabangele ukuthi ngahle bengiloku ngiko nale translation bese iyalimala ngoba lo mntwana nalensho ukuthi yakhe iyalahleka akavisisi kahle kepha thishela uma atawufundisa ngendlela yokuthi umntwana ayibone lento ayibambe lento ngesandla sakhe kuba ngcono nalabo thishela uma bafika etikolweni abachubeke phela naleto tisita leto lokufunza tibe khona eclassini ngoba umntwana ubamba lula uma into ayibona ngemehlo akhe so emabhuku ethu kakhulu le foundation phase kude sithuthuke kulimele le ndansi le singamane sikhalele eDulu lesi sikubhlungu le kepha le ndansi le kulimele asisakhoni kufundzisa ngendlela leyakudzala phela kade besifaka emangcapsi kumbe ematengo basifuna kuzuphazupha nalabantwana nyalo asisakhoni ngoba sifaka ema-high heel esikhathini lesinyeni ngakho-ke siyacela sibotshela abalena indasi le kude lo lwimi lethu luthuthuke abasebenzise ngendlela yokubonisa ngasonke isikhathi uma bafundisa labo khewane bethu bese kuthi lapha ku-6 ngiyabona Delu ubutile futhi what is the call for actions uma thishela sekafundzile e-university yakhe lapho abuka khona akubuye phela ema-CIs ethu ema-education specialist ethu and ema-workshop again kwekuthi babone ukuthi nembala lokho bebakufunza lena ema-university kungiko yini na babafundise futhi nokuthi maseklasini kuna ende njani thishela ema-workshop abalulekile kakhulu bothishela ngoba labanye bakhona bothishela njengoba bachazile labanye bothishela abakasifundzeli leSiswati bavele bafakwa nje ukuthi ngena wena bantwana labangisasathi Siswati wena kepha abasifundzele babuye futhi kube khona ema-workshop kakhulu bantwana bathole lwati lolwanele kulabo thishela labo yeah
kulabo thisha labo thisha futhi baceceshelwe kuba nesineke uma bafundisa abantwana. Ngeke ngadlula kulesi esikole ngema la ngaphandle thisha labekafundisa kahle. Afundisa kahle kakhulu kepha ngithanda ngithi ngiyahlola so angiboni disida ufundisa emoyeni lo tishela ufundisa emoyeni lo mfana akakabambi uphize uthi lo tishela ngicela ukuthi ningaseti la kimi into ongibuta ukuthi bengifundisa ini cha asendi njalo uma ucetha tishela uceceshiwe zama futhi kwekuthi lo mfana ke takuwa atobuta angithi ufuna lo mfana ayati lento lokubalekile ukuthuthuka nelwazi zama ke futhi ukuthi umside lo mfana ngaso sonke isikhathi angisena ukukhuluma kakhulu ngoba isikhathi sesihambile ngiyabonga kakhulu ngigcina isihlalo wethu ngijwayele ukuthi amen ngijwayele ukuthi amen Sesiyabonga ke make Mkhomazi siyakholwa ukuthi konke lokushilo ngilekule kumele sikwende kusukela nyalo siye embili ucizelele indzaba yetithombe embhalweni siyakholwa ukuthi babhali bethu batawenda ukuthi letithombe tibe ngileto letihambisana nesikombilo lethu thina eMaswati netihumusho letendiwako siyakholwa ukuthi nato titawuhambisana nelisikombilo lethu. Sifuna ke ukuthi kube tincwadzi tesiswati mbamba tibe original ngelilwimi la George. Siyabonga ke siyakholwa ukuthi sesifikile emaphethelweni inkulumiswano yethu ngaphandle kwanangabe kukhona losafuna kwengeta noma losafuna kuphawula ngalokuthile. Ndawubona ngesandla. Angisiboni isandla. Khona sami isihlalo sandla. Okay, nasi sengiyasibona. Satha lithuba ukhulume. Sihlalo ngijabula kakhulu ngalokho lokuphakanyiswe ngumake Mkhomazi. Ngiyethemba ukuthi babehlongwane uyeva ukuthi singeMaswati sithi incwadi tebantfwana bethu kufanele tibe nani ekhathi lokutawuthuthukisa lolwimi kanye nelisiko leMaswati. Kwengeta ke kuloko lokushiwo ngumake Mkhomazi ngiyethemba ukuthi emalunga onke lakhona namhla noma labakhona labahlanganyele nathi lomhla bayati ukuthi bayabona ukuthi insha yalomuhla inenkinga lenkulu yekuthi ifuna kwati imvelaphi yayo ifuna kwati emasiko ayo so uma lensha lesinayo lesikhathi lesiphila kusonyalo ingakwati lokho kusho ukuthi labantwana labeta emva kwabo angeke bati lutho so bengifuna ukuthi emabhuku ebantwana laphumako akube emabhuku laveta ngisho netinanatelo tabo ngoba labatali balabantwana bayinsha lengayati imvelaphi yayo bayinsha lengati ukuthi tinanatelo tayo tithini bayinsha lasebathathe impilo lephilwa ngiletinye tive ngaphandle so bekungaba kuhle ukuthi emabhuku esiswati ebantwana akube ngemabhuku labanato tinanatelo asho netinhlobo tetimvunulo ngoba siyababona nge-heritage month ngenyanga yemasiko nemagugu bayayiphambanisa imvunulo emabhuku uma abacala phasi le babafundzisa ngalamasiko abo nalama heritage lekuthi kudla lokudliwa kwesiswati lokunjani asisanako kwathine nje labanye asisakwati nalokudla kwesiswati so bengathanda kakhulu ukuthi lamabhuku awatifake letinvo njengoba make Mkhomazi sekachazile lokunye futhi njenge National Language Board yesiswati sifuna lelizinga njengoba ashilo make Kekane ukuthi lelizinga alihambisane neminyaka yalabantwana
uma ngabe kukhona kungathiteka ngoba kuhle ukuthi andlule nala kithi sibone sibe nesampuli lapho sitobona khona ukuthi hayi leli bhuku leli siyalibona ukuthi lisezingeni leminyaka yebantfwana nalolu lwimi lwabo lusezingeni lweminyaka yebantfwana kungaba kuhle ngoba kuyesikhatsata kakhulu ukuthola ukuthi kunemabhuku laphumile njengoba shilo makegekane la ngekho eminyakeni ezingeni leminyaka yebantfwana lekuthiwa lamabhuku kufanele afundwe ngibo. Ngiyabonga kakhulu Sihlalo. Siyabonga sesi. Siyabona ukuthi sandla samake gegana siphakeme sitamniketa lithuba. Ngiyabonga Sihlalo. Nginalokhu umbadlwana lengifuna kusho mayelana nalemibhalo lehunyushiwe. Asisho ukuthi adinga hunyushwa incwadi zebantfwana. Atihunyushwa kodwa tibe ngileti hunyushwe kahle. Tibe tihunyushwa ngelwimi lolufanele. Tibe sezingeni lebantfwana. Ngoba na kunemibhalo leminyenti phela abantwana bayadzinga ukuthi bawati nemasiko alabanye. Bafundzele nokutijabulisa. Beve nakuletinye tiganga ukuthi kwentekani. Kodwa lokubalulekile ayihunyushwe kahle imibhalo ihlolisiswe ukuthi ibhalwe ngelwimi lolufanele yini. Bese ngiyalapha kulokushiwo ngumake Mkhomazi lokuceceshwa kwabothishela. Lengakugcwalisela nami lapho ukuthi siyacela kubothishela ukuthi vele babe nelithando nebantfwana. Babe nelithando nebantfwana ngoba thishela lode elithando. Utaba inkinga ebantfaneni. Batawusaba nekuyombuta. Kuthi lokhu kusho ukuthini ithishela njengoba make Mkhomazi ashilo. Kodwa nakanelithando nebantfwana bafunza kahle bayancibilika. Nothi labo thishela akube bothishela bemaswati. Ngoba ngalesinye isikhathi njenganyalo kunetinkulumo siyeva ukuthi letinye tindzawo uthola leSiswati singafundziswa ngithishela weSiswati. Kuthathwa mhlawumbe umuntu lokhuluma isiXhosa kodwa nje leSiswati uyasatiyati. Labantwana vele batoba nenkinga. Batohlanganisa ngeke bakhulume iSiswati lesikahle. So siyacela ke vele bothishela akube bemaswati babe nelithando baceceshwe kahle. Ngiyabonga. Siyabonga. Usekhona yini lo ufuna kwengeta? Noma lo safuna kuphosa nje ligalelo? Angisiboni isandla. Njengoba ngingasiboni isandla kusho kona ukuthi sesifike emaphethelweni enkulumiswano yethu. Sewusibongele babehlongwane. Nami njengemholi walencola ngiyatibongela ukuthi sihambisene kwaze kwaba la. Siyabonga kubo bonke bahlanganyeli. Siyakholwa ukuthi konke lokukhulunywe lapha kutawusita ekuthuthukiseni imibhalo yebantfwana yendlule ithuthukise ulwimi lwesiSwati. Ngiyabonga. Nihambe kahle. Siyabonga Sihlalo. Siyabonga. Siyabonga Sihlalo. Ngathi ngobe Siyabonga. nihleli nonke Siyabonga hamba abaningi. njani? Sesiye kitchen siyofuna kudla ilunch. Siyofuna kudla ilunch. Siyabonga.